kubor nakaslem jong unongsan Hima. Push. Wah. Nak. Wah. Ay. Ano po. Kawai ke Ophis terekam ke badan hakadong nong rimba Laitumkhrah Shillong la Suba bakal Shah Wiang ding heki breu ki bom itu satya hakamit sngi thok di. Kene ke jingjia kala jia hakapor menmit ha ka baya katai ke Ophis la tip kerteng kum ke Meda Infrastructures Private Limited Information. Kene ke Ophis kadai ke company ke bakhmi ya ki kamtai jingtai minta la khat arsnem ha ka bakakong Anastasia Karlingdo kalalong kum ko board member but uba Methodius Dkhar ubadang should have job yaga election na Mountain Road constituency na kaseng HSPDP ulalong kum director. Habaya keren bat orang ba asnong jong kasnong Laitumkhrah uba Andrew A Jerwa ulaong Bagatai ke Ophis kadang hakadong nong rimba bat katai ke jingjia kala jia hakapor kombo shipho baji ai menme. Ulai atho ru bahadu mentang ki pulit kidang penlong ye ke jingtok kit halor katai ke jingjia ban lapsa ye ke badan keti. Hakabai dei bat kene ke jingjia pulit penlip ding marmar ki lawan pois kene ke jaka ban tem ye ke ding kepala kelang. Kumban syukudo hang ni kane ke jingjia kala lejia ringkhat ru hadin bau ba Dkhar bala syajit kum unong mi khmat chaka yeng dor bar thau an ula leit ban ajing kershan ya ka kinhun NPP ban thau sarkar. Ini